wibagirwe musaza wanjye nkuko wibagiwe ibere rya nyoko. Ntabwo de kuva ryari usigaye ufata gahunda za Ivan ukazivanga na gahunda zanjye nawe. Ujya winwara gake se, winwara gake kuko aransuzuguye numva tumarayika tubi turi kugenda tunzamuka. Ese nkwazi ikibazo kimwe. Buriya wari uzi ko iri ari bombo wari uri kunyereka yari shokora yari igice wari kunyereka ku buryo nari kuza nkaguhereza amazi ndetse nari kuba ndi gushima. Kubona uri guca inyuma mukuru wanjye. Hero, muca inyuma hehe? Niki nari inkoze? Bira ni ibintu biri nomo narababonye hari murimo murasomana murimo murakorana mu maso murimo bira ni ibintu biri nomo. Kuba nafata kantu umbonye mu jisho ry'undi nkagakuramo n'ikibazo. Ugakura gute gutokora umuntu ni ibintu birenze. Ugakura gute nyine ku mugabo wa mukuru wanjye ugakuye mu Utariwe. Ahubwo se ko numva uri kumufuhira cyane nkaho namugutanze. Mwaba muryamana bikaba bitaramenyekana. Kuryamana nse nge ndyamana n'umugabo wa mukuru wanjye hari uko ngewe harabikubeshye. Nge ntago njye by'ibisigarizwa by'umuntu uzabaza. Reka cyane ibyo bisigarizwa rero biharire ba nyirabyo. Biharire ba nyirabyo sinzi icyo wabaye. Waranungwe sinarinzi ko ushobora kwifata wowe n'ubwenge narinzi uzi n'ukuntu narinzi ko dosi nzanye ni ya Ivan. Kwifata ukagenda ugacitinga mukuru wanjye wowe. Subwo wisubiza inyuma dosiye inzanye ni ya Ivan. Umwibagirwe. Sinakwemera yuko akundana n'ikirura nkawe ikibi nkawe. Kameze gutya kibombaritse. Ururuvu rurenze n'uruvu. Uruvu rurenze kuba wowe ari we wajano nani sono gatinyuka urugo rw'umwana n'umugabo. Wose wafashwe nabyo urumva byakunanira. Wora uno tari uwo gufatikwa nazo. Nuko ndi iwanyu. Cyakoze ushirike. Nuko ndi iwanyu pe kuko ndi kumva ndi kugira uburakari bwinshi. Ushirike soni pe. Namaze. Sije ntabwo ndi umugore. Nimba gakuru kawe ari aho ngaho ari akajamagwe katazi kwita ku bagabo. Ntabwo bindeba.